30.000 рубле пара жазасы. Ишгалчылернын Сейитлер район махкемесі жемаат журналист Айдер Кадыровға более укум чыгарды. Ишгалчылер махкемесі оны ичтимаи акларда ФСБ версиясына көре ИГИЛ тешкилятына алакасы болгон Насылдыр Умитжон Дададжанов эле мектуплешкен акканда Русия укук коружу органларына хабар этмегенинде кабааттуу оларак таныды. Рус прокурорлары 25.000 рубле жаза белгиленмесине талап эткен эди. Ишгалчылер махкемесі артык жөрөмө белгиледи. Айдер Кадыров бу ишгалчылер кечирген репрессияларны айдыңлатканы үчүн интикам дей, канунсуз укумну шикаят этежегини билдирди. Глупо, да, просто одна переписка, одно СМС, прокурор запрашивает 25 тысяч, судья назло всем 30 тысяч, и все это длится в течение года. И, как я ранее сказал, что я не согласен с этим, и с моим защитником мы будем подавать на апелляцию, потому что это, это просто беспредел какой-то в отношении всего народа и в частности меня. Русия нишанчысы Украина шарқындаки жебеде Украин арбийин атып өлдірді. Қаза Донецк лиманы янындаки Пески қасабасы янында тұрған позицияларда олған. Павло Колесник Чернигов вилетінден, о Гетман Иван Выговский адына 58-й деңіз пиядежілері бригадада қызмет етеді. Ишгалчылер танк, артиллерия тертибатларынен атеш ачып, 100 грамм калибрлы майнларды атқан. Жебенің дегер қысмында душман күчлері артиллерия, граната ве куршун атыжы тертибатлары кулланган. Біля населеного пункту Новотроїцьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Водяного противник двічі здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське ще з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Кырымнын Мемури сыңыры янында теляшыле реактив артиллерия көтерілді. Ураган системаларының экипажы позицияларға чықып, душманнан деңіз десантыны, зырхлы техникасыны, вейдаре нуқталарыны йоқ етмеге огренді. Бұне берабер Украина арбилері душман уджын башлыта білген районларыны дистанцион шекілде майынлады. Бірлешкен Құбетлер операциясының ел басшысы Сергей Наев қайдеткеніне көре майынлар душманын маневрларына сыңырлай. Вони забороняють противнику своєчасно дістатися у визначений район, сповільнюють його темп наступу, а також забороняють його вихід у фланг чи здійснення маневру. Воїни-реактивники постійно перебувають у повній бойовій готовності, зосереджені у відповідних районах та у разі необхідності готові адекватно відповісти на воєнні загрози. 4 күнден берілі Израиль ве Хамас тешкілаты незірет еткен Газе шыреті арасында ұрыш кете. 2014 сенесінден берілі бұл ең бұйық кергінле шулдыр. Израиль тарафына Газе территориясындан 2000-ге яқын ракета атылған. Израильның ордусы есе yüzlerce ama мерген ракеталар атқан. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Филистин тарафы онларжы өлгенлер аққында хабар еті. Бұл сырада баллар. Израиль тарафы хабар еткеніне көре барышы қадамлар тахли етіп olması үшін ұжым етлежегі аққында евелден хабар етелер. Сахал топырақ операциясы кечірілежегіні истисна етмей. Израиль тарафы еді кішелек олғанны білдіре. Газе еле сыңырда бекчілік япқан бір аскер, 5 ерлі сакин ве Индистан ватандашы. Бұне берабер Израильның шерлерінде араб ве еудилер арасында тартышмалар кетті. Бу Лот шері акимиет комендант вақтын елян етті. Синагогаға япылған. Уджымден сон полиция онларжы инсанны тұтты. Бірқач районда азбар ұрушлары да олып кечті. Араплар Израиль иялесінің 5-те бірідір. Лот ве Израильның шымали регионларында араплар чоқ яшаған шер ве қасабаларда 150-ден зияде инсан тұтылды. Израиль полициясы хабар еткенне көре миллетне бақмастан әрбір жинаятчыны жезалайжақлар. Израиль президенті граждан женкі телекесі
болғанын айта. Ички ишлер назиры кайд эткенине көрө күчлер барышык сакинлер корчаланмасы үчүн кулланмакта. Ми робимо все можливе, щоб захистити жителів Лода і зробити це за допомогою сили. Ми збільшимо чисельність сил безпеки, а також застосуємо інші тактики. Америка Бірлешкен Девлетлерінен девлет катибы Энтони Блинкен Израиль ве филистинлер арасында атеш тоқтатылмақ керек деді. Ама Израильде өзіні қоршаламаға аққы бар дей. The fundamental difference between Є величезна різниця між терористичною організацією у складі Хамас, яка невибірково атакує мирних жителів, та Ізраїлем, який захищає себе і переслідує тих, хто на нього нападає. after those that are attacking it. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоган дүния жематчылығына Израильнан террорыны тоқтатмаға чағырды. Аксиялда бұл террор бірчоқларға телеке кетірежегіні қайдетті. Түркия лидері дигер мұсылман девлет yolbaşçılarının телефонен музакерелер кечіріп, Түркия филистинлілер ve Muqaddes Kudus'una korçalayacağını bildirdi. Gücü sadece masum sabilere, biçare kadınlara, evini ve mabedini korumaya çalışan mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü hem öfkeliyiz. Türkiye'nin bu konudaki tavrı tamamen ilkeseldir. Dün Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini hangi şevkle desteklemişsek, bugün Kudüs'te ve Filistin şehirlerinde yaşanan zulme karşı da aynı hissiyatla harekete geçiyoruz. İsrail ve Gazze'nin arbileri arasında Ziddiyet Kudus'taki Al-Aqsa camisinde namaz kılgan Müslümanlarga İsrail politsiyası hücum etken son başlandı. Yehudi, Müslüman ve Hristiyanlar için mukaddes olgan Kudus'ta birkaç haftadan beri tinç değil. Ziddiyet İsrail hakimiyeti ondan ziyade Filistin Kurantasını evlerinden çıkarıp anda Yehudi Kurantalarını yerleştirgen son başlandı. Keçкен күн девамында COVID-19 хасталығына 7562 инсан ұғырады. 2000-ден зияде инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде хастаханеге түшті. Балалар арасында хасталынғанларының сайысы 336-ға қадар етті. 216 Тибет хадимлерді хасталынған. Хасталық тарқалмасы бойынша Киев шері бірінші ерде. Харьков, Днепропетровск, Черкасы, Донецк вилаятлері хасталарының сайысы артқан жедвелге кірсетілді. 287 инсан хасталықны еңіп оламастан вефат еткен. 16 000-ден зияде евел хасталынған кішілер түзелген. Станом на сьогоднішній день майже всі області перебувають в жовтому рівні карантинних обмежень, окрім Миколаївської області, в якої помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. Існуючі карантинні обмеження дозволяють працювати спортивним залам, фітнес-центрам, а також проводити певні масові заходи. І в погодні умови також сприяють нам вийти на вулицю і зробити певні фізичні навантаження. 18 майысқа қадар Эркун саат 19-да ТР телеканалы кечкен сенелері да сербес Қырымда сүргінлік құрбанлары аңық күніне бағышланып кечірілген митинглеріні тақдим етежек. Бүгін эфирде 1999 сенесі кечірілген митинг көстерілді. О вақыт ең азындан 40 000 инсан Ярмаданын чешет көшелерінден Қырымның пайтақтында топлашып, сүргінлік құрбанларыны аңған еді. Ойыл, майыс 17-де Украина президенті Леонид Кучма, меджлис етекчісі Мустафа Джемилев yolbaşçılığında Qırım tatarlarının problemalарынан оғрашажақ шура құрған еді. Украина парламенті есе Qırım татар халқының статусы ве сияси ақлары тікленуі бойынша қанун лейхасыны бақмаға ишандырған еді. Слава кримсько-татарському народу! Слава Україні!